division clear to te chibai ule silal en kolikani a serchi Vangkhua hilongai thlaang ninga nikal ta tlaya tuikum lui wancheng te kaya che swala tuetla lal ngai dami kum som pali chu ni sari chung zon ani nuwa mu ani tak lawa wangin voin tlai khan khotlang huwa pa zon na chu ti to pani ninga nikal ta October ni riat sang ni som ni tlaya serchi ble wancheng te inkar tuikum lui che swala tuikum lui tla ta lal ngai dami ke chanchin moi fanu serchi IOC veng hi achet swala chang hian khotlang huwa pa zon ngal ni in mizodana khotlang huwa pin ni sari chung zon ani a amai ro chu voin thleng khan thulom om lam sia tur om lawa wangle arwang po mu tur om tak lawa wangin voin tlai darli khan khotlang huwa pa azon na tho chu ti top ni in voin tlai darli khan a chet swalna wancheng te kaya hian tuitla zon na hun hi ti top ni in hun ser man ani a hemirwal vek hian tuitla zon na mun pakhat siangtlang kaya po hun ser mangin khotlang huwa pa tuitla zon na hun hi ti top ani boka naktuk chamadar som pakhat khian ko shan lam chuan ma thla na hun ser hi an chen na ina an mang vele don bokani voina khotlang huwa pa tuitla zon na ni hnung bera hian ser chhip le chevel khosang sanga changin tlom nga ya tuitla zonga thok chuak an thanem hle a ser chhip ba ka chevel khosang sanga changa thok chuak thanem tak an om ba ka ngal choma changa ron thok chuak mitlom ngai te point tuikum lui hi an dap le a amai ro chu engma thu thar lom om lam sia tura om lovani Serchip District Academy of Letters sedal chuan voin khan an din champha lomin an member te lekhabu buat sai patne chu an tlang zar ngal bok Serchip District a thule la lama tuimi te intel khom na pol Serchip District Academy of Letters sedal din champha lom na hi CMS picnic spot a nei ni nan pol joint secretary Samuel Sai Thuam lian chuan kai shwaya he huna hian an president lal mangai chong thu chuan shipui lenga wanga hin khar khip na man chunga an member mi pahne te le khabu buat sai f kham lian a zia khovel sanapui ti le rem puya arlut mangle khabu ti chwa zo chong thu noi ti chu atlang zara sedal president chuan an member te in fui tharna thu cha soyen sedal chu pol zaum le hluani a sedal ma chon zel na chu member tamle tamlowa ain ngat lova a member in pepe le om chhun te in pek na ain ngat jok ti asoya an member mi pahne ten covid-19 lockdown chunga omai mai lova le khabu an ti chuak thei chu lom omati thu soibok voina he hun man na hian heng le khabu tlang zar tak te hian pol secretary laldin puya chuan soi zaw na nein an pol member te han tel thahle ni sedal foundation day hi an pol din chan kumsang ni pathuma tangin kumtin an din champha October ni som panga hian rem chan dan angin an lom thina sedal te hian ser chi pa thu le lain ma son theinan kongsang sangin ma an lo la to thina seminar te buat sai thinin le khabu po panga la yan ti chuak to boka heng jinga hian ser chi ple district chanchin tarlan na le khabuan buat sai te chuan mi poite hlut a hlo hle ani darkar somne palikal ta chhungin Serchip district a covid-19 shikai mo chwa tharle shikai en koldam an om lova Serchip district a shikai mo chwa zinga za zela somkwa pathum point pariat pali te chu en koldam an ni to Darkar somni palikal ta chung khan Serchip district a thunat laboratory a sample som pahni en fi ani in rapid antigen test mangin sample pahni en fi ani boka heng sample en fi atang hian covid-19 shikai mu chwa thar an om lovani Serchip district a hian voin thleng khan covid-19 shikai mu chwa mi somruk panga an om to a an zinga mi somruk pakhat te chu en kol dam ni to in tu na hian shikai en kol lai mi pali an la oma Serchip district a shikai mu chwa to zong atangin za somkwa pathum point pariat pali te chu en kol dam an ni to ani tundin huna Serchip district a covid-19 shikai en kol na huna hian shikai en kol mi pali omin an vai hian Serchip district a shikai mu chwa te vek an ni heti lai hian Serchip district a hian chilenga wanga in khongsang mi za panga an la om meka heng zinga mi somni pariat te chu mani mun ma le mani in lama in khongsang te ni in midang somsari pasari te chu sarkar mun ma buat sai mun sari a in khongsang te an ni thunga voin khan sarkar mun ma in khongsang mi som pakhat te chu in khongshan na hun mangzova an sample en fi ani nuwa shi laka an fi hlima wangin in khongshan na mun atang hian chhuwa ti ran ni bok Serchip district pon lama changa covid-19 shikai mu chwa Serchip district a enkol tura ronda mi jani somli pasari te chu enkol dam vek ni in an ma ni enkol na hmuna changa chwa ti ran ni to
Serchip CMO office atanga thukan dondanin Mizoram COVID-19 shikai mu chuan tam chhong nu khan Aizawl district shikai mu chhuate chu enkol na hmun a indai lo dewa wangin shikai mu chhuar zinga taksa a natna lan chhuan nei lo mi then khatte chu serchip pa enkol tura ronda ni in BSF sipai shikai te enkol na tur hmun po serchip pa hian siam ani boka heng district pon lama changa shikai enkol tura ronda to zong hi an vain mi zahni somli pasari ni in an vai hian enkol dam an ni nuwa chhuatir vek an ni to a heng shikai enkol dam te hi BSF sipai mi za somriat pakwale midang somnga pariat ni in BSF sipai te hi serchip nursing school CCC a enkol ni in midang somnga pariat te hi Thenzo Lewis Hospital CCC a enkol an ni thung district danga changa shikai enkol tu ronda te nen hian serchip district a shikai enkol dam to zong chu mi zathum pariat an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi pali an la om me kani Zuang tuya changa Mizoram simlam eng pek na tur 132 kV single circuit transmission line mel riat chu nimin khan PNE minister po alazir lian chuan hongin nimin vek khan lungleya he line tharlom na hi nei ani bok PNE Minister po alazir lian hian nimin khan 132 kV substation mel riata power switch metin 132 kV single circuit transmission line hi a honga hemirwal hian lunglei khoiwa a HPC vice chairman pulom amato chhong MLA hovin power don lom na hi nei ani boka mel riata changa lunglei khoiwa substation a power don ani nu hian HPC vice chairman hian lunglei kho chung le chimlam power semdar na hane chunjom ngal bokani Power Maintenance Division 2 Executive Engineer Zoding Lian chuan lunglei longtlai le Siha District te hian power supply hi Aizawl Zuang tui substation atangin buk pui serchip substation khoiwa substation kaltlangin an hmoti asoya he line hi a hlui to in enkol angai hau takhle a rei tak power supply khailak chang atam hle thin ti soin chumi chhok nan chuan PNE department chuan 132 kV substation mel riata khoiwa line KM za soma thui chu contractor MS Tantia NMT PLJV Kolkata ten an thokta ti asoya harsat na tam tak ruwa tui tam wanga kong chia te ram nei tu te wanga harsat na te COVID-19 wanga harsat na le harsat na dang kara kumin juni somthum khan na hi thozo ni in technical test church po kuminogas ni sompali khan hlotling taka nei ani thu soibok 132 kV single circuit transmission line hi cheng noi sangli zali somkwa pariat point bial paruk seng athoni in donor ba ka SMS le SEDP tangin sum mu ani a KM za soma thui he electric line a hian banjani somnga pani omin serchip lang dunga electric line chia a om po in he line mang hian chimlama tangin power on pek let thei ani to don ani COVID-19 sipui leng me kara Mizoram din hmun thlir ho na chu nimin khan health minister Dr. Aral Thanglia na hovin nei ani a he huna hian sarkar mi poimo le Dr. Tebaka police lama thunei tu te po an telani Chief Secretary's Conference Hall Aizawl la he thut khoma hian Health Minister Dr. Aral Thanglia na chuan COVID-19 do na konga tha thla lova theitop chwa tu zong te chunga lom thu soin zoram kan himna tura theitop chwa reng turin a cha a zan khathil thuwa kan pung le thut the ni ti shia film khurzual sau turin mitin a cha a tun hnaya presbytery khom pui nei na zong an shia china social distancing le film khurna tu sang an zom thle chu lom omati thu le en ton tla ka ti thu soibok he thut khoma hian mi puiten olsam zo ka sample an test theinan Aizawl khopui hmun laili dewa sample test theina hmun pan olsam tur kios ruwa man than ti a kios siam ngai tur zat le amun ma tur te arang lama ti fel tumani COVID-19 Sri Lanka ra chan sang awangin COVID-19 veini silo natna dang wanga dam lo in entir ngai ten harsat na an to thei thu soi ho ni in hemi konga harsat na om thei te arang lama chin fel ani theinan ruwa man siam thuai tumani bok Indian Council of Medical Research ICMR in COVID-19 symptoms nei te athona an test theidan tu ruwa man siam thu po soi ni in Mizoram po ICMR in kai shwain ang hi kalpui ni theinan ruwa man fel fai tak siam ngal tumani hei baka hian Aizawl khopuya private hospital pali in rapid antigen test manga sample en fia ve thei an dil thu tarlan ni in inspection team in voi khat an endik to thu le malak bel chul na te in shil ani nuwa kar khat nuwa endik le an ni tur thu tarlan ani buka Health Minister Dr. Aral Thanglia na chuan Mami District Hospital sakna tur cheng vai bel che som pakhat point pariat panga mu ani thu asoibok
nimin lama Mizoram sample en fi atangin COVID-19 shikai mu chhuat thar mi pariatan om le a Mizoram shikai mu chhuat chu sang ni zani som ni antling to nimin khan ZMC Liberty sample zani som ni en fi ani in COVID-19 shikai mi pakhat mu ani a nimina shikai mu chhuat hi meichhia kum somli pathum mi ni in aizol din tharvenga cheng ani a shi ya kaina chan hi shiat ni lovin chui chian me kani nimin ve khan rapid antigen test mangin Mizoram sample sang khat somkwa pani en fi ani in shikai mu chhuat thar pasari an oma heng shikai zinga mi paruk te chu aizol khopui chung veng panga mi te ni in dorpui venga mi pani ba ka ramhlun south kanan veng din thar veng le bong ko na tangin mi pakhat theu an ni a taksa a natna shikai lan chhuan nei mi panga omin midang pakhat ero shikai lan chhuan nei lo ani a anjinga pakhat hi state pon atanga ron ho ni thung nimina rapid antigen test manga shikai an mu chwa pakhat hi Kolasip district mu chwa ni in Aizol district mi Kolasip pa nurse zirlai ani thung nimin khan district shanga thunet laboratory sample somkwa pakhat en fiani in shikai mu thar an omlo thung ani nimina shikai mu chwa thar ten en hian Mizoram COVID-19 shikai mu chwa to zong chu mi sang ni zani som ni antling to a voin thleng khan mi sang ni za paria te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai za som pani an la om meka shikai mu chwa atanga za somkwa pali point pakwa panga te chu enkol dam an ni to ani Thati zong kha sia chi Vangkhua kan ti chwa thei chu ani